Akak-akak yang di luar sana, ibu-ibu yang paling penting, kita busy kan? So kita kena ada bukan satu almari tudung yang kita boleh terus pakai. Contohnya macam almari Slugs ni lah daripada AZ Clover. Okey, sebab apa? Sebab dia punya tudung kita boleh terus pakai walaupun lepas basuh, tak kedut. Dia ironless. And then you pergi travel mana-mana pun, bila kita lipat je kan, gulung kan, dia tak konyok pun. Bila kita pakai tudung yang menjimatkan masa dan juga tak kedut, kita akan lebih berkeyakinan tinggi dan cantik di mata suami. Gitu. Kita pun kena cantik untuk diri kita. So kita kena dapatkan almari Slugs sebab dia punya design pun cantik-cantik. Tengok ni, ada batu-batu diamond. Design pula up to date. Tengok ni, ada ribbon kat sini, ada bunga-bunga. Lepas tu dia nampak ni, ada pula border. Lagi dia mengenhancekan kecantikan kita. So korang apa lagi? Ibu-ibu dapatkan almari Slugs.